Yesu ashimwe, ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana, wowe udukurikiye, amahoro y'Imana abane nawe. Umugoroba mwiza bitewe n'aho uri, igitondo cyiza bitewe n'aho dukurikiye uherereye, ineza y'Imana ikomeho, Imana iguha umugisha kudukurikiye, kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwagure. Hanyuma udukurikiye kuri Mwenere Kabu TV, channel yacu ya YouTube, ndakugira ngo nkibutse gukanda subscribe, tujye tubana igihe tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ukore na share, usangiza abandi, tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nitwa Evangeliste Mbabazi, nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dusenge. Mana, turagushimiye kuduhaye umwanya nk'uyu wo kuba mu ijambo ryawe. Reka ntaba ari nge, aba ari wowe. Abazumvira ijambo rizabakore ku mutima, kandi umuntu wese darasika yumve icyo ugambiriye kumumenyesha muri iri jambo, mu izina rya Yesu, amen. Dusangire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kanditswe na Mariko, ibice bibiri. Turasoma duhereye ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo haza abantu bane bahetse ikirema, niko handitse. Mariko ibice bibiri umurongo wa gatatu, haravuze ngo haza abantu bane bahetse ikirema. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo Imana ikuzaniye abantu bane baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Imana ikuzaniye abantu bane, twongereho kandi Imana ikuzaniye abantu bane batakuzi. Imana ishimwe. Ikuzaniye abantu bane batakuzi, bane ngo baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Impamvu mvuze abantu bane batakuzi, nuko abakuzi kuguheka biragorana. Abakuzi bakuvuga nabi, ntabwo bapfa kugira ngo baguheke darasika. Imana igushakira abantu bane, papa mama, batakuzi, baguheke bakugeze ahantu Yesu ari. Kandi umva neza, abantu bane ntabwo bari mu Rwanda gusa, abantu bane ntibari Kigali gusa, abantu bane bari ku isi yose. Imana buri gihugu cyose kiri ku isi yagishakamo abantu baguheka bakugeza ahantu Yesu ari. Imana iguha umugisha. Impamvu ndanivuze ngo abantu bane batakuzi, nuko abantu bakuzi bakuvuga nabi. Hari igihe umuntu avuga ati se kanakura muzi murangira akazi, anakavuga ati wapure asera ne gisamba zakwiba, ura ntaco yakumarira. Abo ni abantu bakuzi. Tise rumva ko twari tubonye ahantu aka promotion ahantu se twamuzamura, atariko se ura ni mugeza yazabiba, ura no mujo ariba. Abo ni abantu bane bakuzi. Ariko abantu batakuzi shatakosika, bakwikorera umutwaro, baraguheka, baragusengera, bagufata amaboko, bakugirira impuhwe. Abantu batakuzi, niyo mpamvu nari mvuze ngo Imana igushakire abantu bane mu izina rya Yesu batakuzi, baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Kandi nugera imbere ya Yesu urakira indwara mu izina rya Yesu. Haza abantu bane. Kigiye Yesu ngo yari arimo gutembera bagiye Kaperinaumu, hanyuma bimenyekana ko ariyo ari. Somye arabanga abantu babyiganayo kugira ngo bagende abakize. Hanyuma ngo hari inzu yari iriyo Kaperinaumu, Yesu ajya muri iyo nzu. Abantu bamenya ko Yesu ukiza indwara ari yari, bamenya ko Yesu ugabura ibyo kurya abantu babibuze ari yari. Abantu ngo bamenya ko Yesu ubaka amazu ari Kaperinaumu. Abantu bamenya ko Yesu utanga urubyaro ari Kaperinaumu. Abantu bamenya ko Yesu ukiza indwara de tandobini magre ari Kaperinaumu. Ngo barabyigana ngo baje kureba Yesu mu nzu i Kaperinaumu. Hanyuma ngo hari umwana wari waravutse amugaye. Uyu mwana yitwaga Eneriya, yari yaravukanye ubumuga, yari atunzwe no gusabiriza. Ngo bajyaga bamuheka bakamushyira ku muhanda ku nzira kugira ngo asabe ngo nimugoroba bwakwira, kandi bakongera bakamuheka bakamujyana mu rugo agataha. Wumve, igitondo kimwe abantu bagiye kureba Yesu, uyu mwana yari ari ku nzira bamunyuzeho. Abantu bamuzi bamunyuzeho bagiye kureba Yesu, kandi bari bagiye kureba Yesu ukiza indwara.
bari bagiye kureba Yesu uhagurutse ibirema. Dalasika. Bari bagiye kureba Yesu na Losika, nababwiye ubwashize, ukiza indwara zananiranye. Detase kobrere. Ariko uyu mwana bamuhiseho, bene wabo bamuzi, ba nyirasenge, bande bavukanye be, baramureka baramuta. Hari igihe abantu baduta, shalobre, hari igihe baguhitaho uri mu bukode bakavanga azayigwamo. Hari igihe baguhitaho bagusohoye bakujugunye hanze kandi bagiye kureba Yesu. Hari igihe baguhitaho uri kwa muganga. Bene wacu hari igihe baduta, bene wacu hari igihe batwirengagiza. Ariko mama, Imana iguha abantu bane baguheke. Imana ikuzaniye abantu bane ngo baguheke batakuzi, bakugeza ahantu Yesu ari. Imana dapino negrere, ndagira ngo wumvire ijambo udukurikiye kuri icano. Imana iguha umugisha, Imana iguha abantu bane baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Mu kazi ukorera ukeneye abantu bane, aho wirirwa muri ofisi ukeneye abantu bane, aho ngaho imahanga uri ukeneye abantu bane, muri aho ucuruza mu kazi kawe ukorera ukeneye abantu bane, kuri iyo seta yawe ukeneye abantu bane, muri iryo duka ryawe ukeneye abantu bane baguheke. Darobimi, nawe ubona abakiriya b'umugisha, nawe wunguke, nawe utera imbere. Zomenima alobride distance. Imana iguha abantu bane baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Ndafashijwe cyane, nkunze ijambo ry'Imana cyane. De la sati labobre tita sakoni ni wayazi ni migre de lasti. Dufite abantu baduhiseho bakatugiriye umumaro. Dufite abantu batubonye turi ku muhanda, ubuzima bwaducanze, iminsi yashaririye, baduhitaho. Ariko Yesu agira abantu bane. Elasika, ndagira ngo mubwire ngo amaboko y'abantu nakurekura y'Imana azagufata. Amaboko y'abantu naguta y'Imana azakugumana, kandi y'Imana niyo afite agaciro cyane kuruta y'abantu. Reka nkubwire irindi jambo. Hari igihe umuntu agufata akamara igihe kirekire cyane agufashe. Datosika, akwibwira ko nakurekura uzagwa ukameneka. Ariko yakurekuye delasika ugwa mu biganza by'Imana. Yakurekuye abazinga urapfuye, yakurekuye abazinga ubuzima buranze, yakurekuye abazinga nta buzima. Ariko delasika, Imana igira abantu bane ku isi. Imana igira abantu bane ku isi. Ndagira ngo Imana iguhuze n'abantu bane, mama, papa, mushiki wanje, baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Kandi nugera imbere ya Yesu uzaharuhukira. Nugera imbere ya Yesu urahasanga amahoro. Nugera imbere ya Yesu urahakirira. Imana ishimwe cyane. Bibiri yivuze iki? Bibiri avuga ngo uyu muntu abantu bose bamaze kumusiga bagiye, ngo inyuma hari hasigaye abantu bane. Ngo inyuma hasigara abagabo bane nabo bagiye kureba Yesu, ngo baza bambaye neza. Muzasome ijambo niko Bibiri yivuga. Kandi ntibari bamuzi, ngo bamwitegereje bibuka ko bagiye kureba Yesu ukiza indwara, bibuka ko bagiye kureba Yesu ukiza ibirema. Mwe nababwiye hambere mu ijambo ryatambutse, bibuka ko bagiye ngo bafata umwanzuro wo kumuheka. Imana ishimwe. Bamwe bane batamuzi, abamuzi bamuhiseho, abatamuzi bafashe umwanzuro wo kumuheka. Diritapino, baravuga ngo tuguheke tukujyane tugeze imbere ya Yesu. Umva neza, umva icyabaye. Abantu batakuzi bakwikorera umutwaro, abatakuzi baraguheka. Imana iguhuze n'abantu batakuzi, ba alobre de foste baguheke bakugeza ahantu Yesu ari. Imana iguhuze n'abo umugisha. Ukuzi niyaguhaye arakuvuga, ukuzi niyaguhaye agukwiza umusozi. Umuntu aguha bitana akagutaranga ati ninjiye umutunze. Adakoze iwanje se yabaho, atari Yesu wacu yabaho, atagenzi wa dalapini fodrere. Ariko distance mene fodrere. Abo bantu bameze gutyo bakunegura kandi baguhaye. Imana igutandukanye guhereye uyu munsi wa none. Imana igutandukanije nabo. Imana iguhuje n'abantu batakuzi kandi baraguheka. Uragera ku mugambi w'Imana. Nzagera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe.
yavuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri njye nawe. Umva icyabaye, bajya gutira urwego kandi ntibamuzi. Abandi baramusize ariko bagiye gutira urwego. Bagiye gutira ingobyi. Icyo ni icya mbere, bagiye gutira ingobyi. Ntibamuzi ariko bagize impuhwe. Utakuzana gusa bajya gutira ingobyi, baramuheka. Niyo mpamvu ari bane, ingobyi ijamo bane. Abantu babaye mu kinyarwanda, abantu babaye mu giturage, igira imijishi ine. Baramuheka, baramuzamukana bihuta vuba vuba, ngo bageze aho Yesu ari, basanga inzu yuzuye. Basaba inzira ngo atambuke mu muryango, inzira barayimana. Baribwira ngo no, twamuhetse, tugomba kumureka ari uko ahuye na Yesu. Tugomba kumurekura ari uko ahuye na Yesu. Abantu batakuzi bazaguheka bakugeze ku mugambi w'Imana. Abantu batakuzi baraguheka. Alatitasika, imvura ikagwa ntibakurambirwe, shani mifodrere, izuba rikava ntibakurambirwe. Ariko abakuzi baravuga ngo yaraturambiwe, aho twahereye tumuha, igihe twamugemuririye naho ararambiranye. Niko abakuzi bavuga, batararambiranye, yaraturambiye. Ariko abantu batakuzi, umva icya kabiri cyabaye, ngo batira urwego. Ndagira ngo senge Imana, bamaze gutira urwego, elastikati pinifodre, ngo bahita bashira ku nzu, nimo biyemeza gusakambura inzu y'abandi. Baramuzamukana bamugeza hejuru y'inzu, baramubwira ngo wa mugabo we, twaguhetse ntitukuzi, twakuzanye hano, ugeze kuri enefodre, dusakambuye inzu y'abandi. Baramubwira ngo nawe witware neza, ugwa ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Baravuga ngo nawe ugwa ahantu Yesu ari, tugiye gukuroha hasi, ugende wibombaritse, ugende umeze neza, ugende witonze. Ugwa ahantu Yesu ari. Nugwa ku bantu barakugirira nabi, nugwa ku bantu bagukubita, uguye ku bantu bagutera imigeri, uguye ku bantu bakuroga, uguye ku bantu bagufungisha, uguye ku bantu bakugambanira, baravuga ngo turaguedanasika, wihanganirwa ahantu Yesu ari. Mama wowe nyumva, papa, sister, ihanganirwa ahantu Yesu ari, arakugirira neza. Reka kwishira n'abantu ngo barakwanze, wivuga ngo abantu baragutaye, bareke, pfumura, ugwa ahantu Yesu ari. Umwana ngo aramanuka yikubita ahantu Yesu ari. Yesu aramubwira ngo ibyaha byawe yarabibabariye. Aramubwira ngo kandi guhera none ikorere uburi bwawe, wigendere. Umuntu ngo afata ingobyi, umwana afata ingobyi ye, asohoka ari muzima. Abantu bamwimye inzira yinjira arwaye, bayimuha yasohotse. Iteka ryose iyo utaratabarwa, uri mu bibazo, abantu ntibakuvugisha, barakujugunya, barakuedanasika. Niyo mpamvu wa muri yavuze ngo iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, ngo ariko Imana igutabaye. Batitwara gusengeye cyane, ngo bamuhaye inzira ari uko yakize, kandi arwaye barayimwimye. Era dobrere. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana ikuzaniye abantu bane batakuzi, baraguhetse, uragera ahantu Yesu ari. Akira ijambo ry'Imana, niwakira ijambo ry'Imana, niwakira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana, tugushimiye kuri Imana y'amahoro. Lastipini fodre elostase. Nge nabo turi kumwe kuri channel ya YouTube Mwenere Kabu TV. Turagushimiye ko hari inzoga wasibije. Turagushimiye ko ukije uburwayi bwacu, uzanye abantu bane, uraduhetse, tugeze ku mugambi wawe. Uraduhetse, elatopinifo, hari abaduhiseho ariko uracyafite abantu, hari abaturekuye ariko uracyafite abantu. Haleluya, ezomenema. Hari abadutaye ariko uracyafite abantu. Turagushimiye detasika, uhimbazwe Yesu. Amaboko y'abantu yadutaye ariko yawe aracadufashe. Haba abantu umugisha, abadukurikiye, abazatureba hanyuma ubahereza umugisha. Ineza y'Imana ibe kuri bo. Uyu muntu wese uteye inkunga, udusigikiye kureba iyi video, kuyisangiza abagenzi be, umuha umugisha. Turagushimiye, utwumvishe, twasema asante Yesu. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha.